Dito yung ordinansa nga anti-slaughter of livestock animal ti backyard when anyaman na lugar nga saan accredited ti slaughterhouse apo ket para ti seguridad ken ti food safety digiti consumer tayo masapol dito nga karne nga igat-gatangin tayo ket safe ken di malang ti ustong inspection dakkel nga katulungan tayo digiti barangay official apo ay sudat agi-report katno may implementar tayo detoy nga ordinansa tayo apo nga anti-slaughtering backyard slaughtering. Basta four-legged ti amok baboy, baka, kalding, ano pa ba? Di karnero siguro. Pero poultry, pero chicken, pero di lang apo. Libre ka di dati sir kung nadabayad. Dan sa fees nang yung minimal sa lang yung actually dito nga min apo ket national nga Republic Act dito yung masapol tayo nga ordinansa. Katno talaga nga nadalo safety kanen ti umili tayo dito yung syudad tayo tinawag apo. Dati penalty na which is 2,000 the first offense, tama ba? 2,000 tapos yung second offense 3,000 then revocable of license ata and confiscation of meat and 5,000 penalties. Well, adot mga yat kasi lalo digisi agper-permit nga isudat mapamanggang kanayon dita slaughterhouse kasi adu ngamin digisi agpartida latan then i-online dakit handamit nga agpermit. So ken disi nga iwasan tayo ti sakit nga mabalin na ket hanga nagalis anat pangawag noon na Lyme di karne when no masapol na ket talaga nga naka-chilled ako mga pelaeng bago may lako. When yung mabalbaliwa minto nga iramidan ti ordinansa na digiti bunto-bunto ta ano kayat danto ti agpermit baka may raman danto met ka dito nga ordinansa po.